Yative West na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brand erizoba nebiro 20 byo kwa 8.25 kandi shahane ibiri ezo mwebazi yo tuja kwisi yahebisha mutugwa makuru kandi kuturagace tuja kwisi ya makuru Agacencwire ombwijire Omgacencwire rizoba abantu 8 batirwe nkuba baferaho bashatu bagwire cumuro muri ntungamo shayi kumene mwe n'ikintu cyubarukire inke nkuba umukazi wanje abeyanaga n'isafuri yo munankejo aho muhanda abatura ku rwombyaro 8 muri masheruka Shema district berarikiriro kuterwe butengure weshiro kuraka kimanyisa ngo amizigari kugira ki anytime ejo kiragira ki kirabandamo NRM Tribunal erizoba ya henshamo yemishango yo bururashatuna kamwe omur Kampala kandi erizoba Tribunal yasharamu yagira ngo bakambondaje Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire ombwijire abantu 8 batirwe nkuba 5 baferireho kandi abandi bashatu bagwacumura omuriro wahirwe Ntobo Town Council home district ya Ntungamo aba babire begamira injura ho mu ibaraza ry'enju hihi na hibabire n'ababayara ho Tunguru abatura bo mu rwahi rw'Ntobo Town Council omwishaza erya Rushenyi Ntungamo district bagwerirwa kagwe banyuma y'abantu 8 okuterwe nkuba 5 bakaferaho abandi bashatu bakagwa cumura obabire bagire ku byaro Butunguru abafire ni Jacqueline Nduhukire ow'emyaka 40 y'obukuru na Edgar Taremwa ow'emyaka 35 y'obukuru kandi aba bombi nabekemwe okurugo mu cyaro ecyarwa Kashanga abandi no Pop Kwijira ow'emyaka 24 y'obukuru ku rugo muri Rushoka omugurusi Hasani Tekayote ku rugo mwishaza erya Rohama hamwe n'ondijo mushija otamanywa amazina ku rugo mu ihanga rya Rwanda nombe njyaho n'umuntu mu nzu yanja onsitami kubana zigira zishaka ikikuri shayi kumene mwe n'ikintu cyubarukire inke nkuba umukazi wanje abeyanaga n'isafuri yo munankejo aho muhanda atukonga shumameri izuba tunoja ngo irizo tarebera ngo irizo baratorangera radio tantumura mu cyaro tuzavura radio aho tutakaje muti nazo mbudongo gwanje nzirebeyo ne tonya nataka kora kitabura budongo bwa ahebera ngo bitaka ko ziriki umwana yijanshango muka atemerango etaneri inkayi ateryo munzu tugire kushanga twashanga harimo n'umusigazi munwani wanje n'ukorana wacyaro n'umuga wanje nitwara hamwe nyo nawe na hamwe so tugwira bakagwe tungarushoka kirembe abantu bona nibebuzabire hoki injure gijire na manager n'umuyaga yija n'imitunga na bakora mbero n'ibene mbera zitwanguhi abandi bantu bashatu bagwire cumura kandi omuryaba harimo mukikuru Sevasi Teriyitu outwagambaho nawe kutukire twazabaraza kutugira baraza twayemereraho desitaka mazire shahe kutubiye tujye twabana ikintu cija cyatera twena twagwererana niyo kungiye kushanga nashanga ubumbire ni ingamba ndashanga abandi bona banyanyi nisha bankubwira na yaje naza kahariya naguma ndenjo mufurede gwenjora nimwimbire nyanga uhitahite hari hamizi bangira ngo abantu bafa ukambira ngo abantu bafa bangambira ngo harimo na mutawani wanje ubwo yarugaho umuhara wanje nagira ntibona shi akakagwe kagwira muri Rwagashanga nenshi twahikomurgamwe ahamaka agabantu babo batirwe nkuba kandi twashanga barukutebekanise byo kuzika abonukaho abantu kababiri harugaho umwe aje kujana kutugamba kaze kutugambira kweta yagaruka kweta polisi aha yankubetire etire mabi tubenyine muramukazi wanje na munyanyaza ngende to twane tushaba nito batuyambe yo
baturetere lightning conduct bagitutere hari abantu bitu baho abatura omwanya ogu nibagira ngo ogu n'omurundi gwa kashatu enkuba erikutera omu kicweka kyabo kandi omurundi oguhererukire ekasiga y'itente kandi obwa hati eyisire abantu. Amakuru aga gashakwa Elias Rutugusa omuri Ntongamo. Nshasha n'abantu abafeirirwa abantu babo kandi abayishirweho ekigwereze ekyo. Abantu ba district ya Lyantonde nibetombwita habwa miliyoni 155 kombeka za kamina ezebuchupuri obutikiriza n'obwaba omukwanjuru wa kamina 5 ezayombekirwe government omu mashomero gatari gamwe na gamwe. Okurugirira abatura n'abebembezi ba district egi nikigambwa ngo ekitongore kyakowase kikatwara tenda yabwombeka ahabwa miliyoni 35 buli kamina omu myezi 6. Pasoni twagala okukakasa emyezi 6 omukulu oyo oba contractor tugenda kumuwa sente okujjako ng'akoze ku ebyo byolabye naffe ffenna bye tulabye. Bwana Kao ne RDC newunyiza nnyo okubanga latulina miliyoni 35 yamaze okubomoka era gundi gobawo mulimo guno contractor simutuufu nnyo kubanga bw'otuukamu n'ogitunulira nga bwefaanana nga mpya owebuuza bugiwe emyezi 6 enaaba efaanana ki. Beite kyakizayo kubeerarikiriza omukurambura bashanga ngo enyinyi zikombekwa binkwatire ki ngukante ziri kuhikana na mutindo gwa sentezi. So eshobe yonderiho eshobezo twazimugambire kandi bwana RDC ituramushashure sente kwarabe atakamazire okutereza ebindebi omubiragiro government rabahereza emyezi 6. Gamwe mu mashomera gutwahikamu gari mu Kasambya primary school bamunanika Kempega Rugara na Kitazigorokwa eibaragiro mupatani ngo abigarukemo. Obuna ahikana abanza narambura emyanya eriye mukurebere nekozesebwa nashanga yo buzubu bw'amani munonga kandi hati contract abo kugira ngo tutukikirize ngo ayigure toilet ejo mpaka afirifiringire obuntu bwatakaterereze ziriya toilet enkuru zibe nizo zabana zikozesebwa abana mwena abaninyeshengereza Mr. Chairperson w'abaziri okwatanise n'ishomero mwongere ahabuyonjo ahabwa abana beitu obutakwata infection. Abatuuze bawo kuno abazadde nzimba kakasa bulungi nti omulimo ogwo gwakoleddwa n'otwo otuntu tubagane tubulabulamu tukakasa bulungi tugenda bukola te mu budde obutawulira na wiiki kuba tugenda kujja tubuweeyo bulungi buli kamu kakoleddwa bulungi. So tetuyina buzibu fenga gundi yaffe yagwasi tetuyina buzibu. Twagambaho n'abandi anshonga z'ebyobwegese nabwombeka y'amashomero tugerezeho kukora twayombeka nk'abazire twayombeka enju y'abashomesa ni area eriho emizigo 3. Ndisande William ahabwa TV West. Webale Sande William abashubuzo mu town council ya Kagadi mu district ya Kagadi berashira bo mwirima oguruko yenjera gwira gwashesha bwanyuma y'ebitaro kurara hanguto ezuru kuciro bwinje mu district age abashubuzo nabagira ngo nibarira hamcheka batinira abashuma okubatahira. Ebitare bintu bikozesa amani gizo abitemwe bitandikire kufa muringo gutari kwetegerezwa kandi ebindi omuyaga gwahereze kwanurayo za solar panels. Ahabwe nshongeji abashubuzi n'abavuji ba bodaboda nibagira ngo korro mwirima n'ekyakabaha mirimo yabo. Urubuga rwakayirwairo rwa Kagadi rukura kandi arimo buzibu buzirimo ebitara abarunge bitara bizimire ebikira hayijamo mwirima gw'amani mukimanyira kurunje bwire bwenyuma hari abasoma bijagane bacwa amaju ne bakwese mundu kandi omunya business bukubine business yawo eroho bayitu omwirima guri gw'amani okubuli habunkenge bw'amani notina swati bwire bwekiritwa abakuvuga bwire bwekiro tufunye mu kizibu ky'amani muno abokuba kamera zaitu
niziba zitakwate bisane habokuba ebitara nibiba binakire bizimire so hati yaho niho asobora kuyizira ekizibu kyabasuma. Abantu bashaba bo bushoborozo mu district kureka kwitira enshongeje hakatanta kerisho kureka bacikore waho naho. Nkaito abavugi ba boda boda tukwerarikirira muno singe bitare babitukorera nitongane tukuvuga ne tuteka ina kwa twantuvugira kola tugenda muharahara na leta uni so tukusaba government etuyambe tekero kubona korora ebitare babitukorera obuhaija omuntu wena gwokwekengera okusa kumurora iza ekisawo kyaye ekyo tukachekingamo tukasangamo Mbabazi nebindi byone bizi ebikusa kuita ato omuntu wa boda boda baitu bukikuba kitaro mumwiri momu kizibu muno kumanyira omuntu omwisinkogo. Twahitirisingo Majon orumukuru w'abakozi ahabwa town council ya Kagadi kandi yatugambira aho buzubo burukomoka kandi bitare byo twenda kugumiza abataka ngo by Christmas time sakutekereza ubwiro burayira baitu tukakwetekaniza turaba tuhika mu bwiro bwa Christmas ebitare bijya kuba bigakireho town mu bwiro bwo mwaka bwani guhwa abantu babali mu mundu yokora kiyo kuba town yawo nibagiye gondezamo. Ebitare fire biri hagati ya 20 na 25 biti ya hameza abantu ngo kwetombitwa kwabona kwija kukorwaho so bwiro burajya kwiketara zo zigarukireho nitukozere nebindi tuyinireho nebindi bijya kwiziraho. Amakuraga gashakwa Thomas tumwebaze. Bari Thomas tumwebaze reka tumreho tugaruka na ganda makuru. Agarukurataho enguto ezisente zazo zaburizamisho omuru wa Mpara district zirucireho zatongozwa okukorwa. Nyakibare baine mwani tatwine ngudo natugura rais natudondora. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Weranko mwerere n'umfaratsi bw'umutindo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen Resform insiye biroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudo nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tene kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukuhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa ni
nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long like geisha. wakoze samumu nubu inamani go kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikoze simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shigo scanning code ku downloadinga momo app obaze kushashura mizi amashanyarazi TV school fees nebindi byinji munonga chorobi kandi nikiyambo butashisha bwire iwe yahaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana garu kuretera kuciraho. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiro necyetengo ecyo korera heru konko inubwere mwa bwa sente. His recruitment experts abari kutwara abanda heru korerayo bakuretira umuce gwabusha abujuna nabishiki abimyaka 20 okisari 80 nibetingwa okorera cyenyonye Dubai Airport nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents nendiza nyamwinji. Visa na air ticket nebyabusha otaferwa mu cyogo okwanditsa no kwabusha. Free registration, interviews nizo kuba cheka Mbarara arwa mkaga ebiro 23 na Sunday 24 byo kwa mnanoku rero bakasese foot poto chenjojo nemyanyeri hihi nebiro 26 hamwe na 27 byo kwezoku ari bomba grounds foot poto shebiriza kasheshe esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani hamwe na not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omuri City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe Korko bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note
Korukayo mukahumuro muganda makuru habeja barukurenga 17 bahendira omushomo gwo kundi hanga lyabo aharuwera Nyanje Girls School na Plus 2 High School om district ya Bushenyi. Abeja babashabirwe okukwata kurunji emishomo yabo no kundi hanga lyabo kandi bakarfera. Abeja barukurenga mu 17 bahendira omushomo gwo kundi hanga lyabo aharuwera Nyanje na Plus 2 High School mu Bushenyi. Arukugamba ha mukoro gwo kusibura beji ababwera Nyanje Girls School kanuje musomwesije ashabara beje kureba ngo bakwata kurunji emishomo yabo no kundi hanga lyabo. Your future begins now. Now, girls like you who are not educated will be picked by street men. Yes. Girls like you who are educated will make a choice of a man they want. A choice. By the way, men will come 100, 200, 500 and you will make a choice. So concentrate on education. Of honor, thank you for coming to pass out these trainees. For the 3.5 days, these trainers have done good work in training 1,634 students. And here they are, and some members of staff. Omwezi wa Addis Ababa Bushenyi Williams Donanto asimira beji abwo mutuma oguri kundi hanga lyabo. And all of us, we have witnessed this. All these students were physically fit. They were marching like real soldiers. And of course, very good commanders. On that note, I thank the President of this nation, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for initiating this program of patriotism since 2009, that today we are here to witness the results of patriotism. Abeji basimire government abo kutandikaho emishomo yo kundi hanga no kwekunda nkabantu. The program has enabled the students develop love for their country, serve and be willing to die for their country, which is promising to the country's development. Mazire binji omukutraininga ayejo kundi hangari tu kan twegere binji twegere kundi hangari tu kan no kurwanira kan twayegana binji. Omugandi ori kuraba adisizo mu Burengero Rizoba kano James Mwesije azirenga buri omwe ashemerire kundi hangari kandi akihaye kurfera abo kuba Uganda nemoyo nko munsi yona. Abeji abamaze biro bine barakushomesebwe myuga itari yamwe nemwe omuri okwekunda okwerinda na kundi hanga lyabo okurwanisa boro nebindi binji. Can we be Ugandans? Can we be Africans? Can we work hard? We must begin now. We must begin now. Mukuru w'ishema rya Plus 2 High School Ntumwebaze asimite kateka ya government iyo kwedisa beji emishomo yo kundi hanga lyabo. We have gone through these patriotism trainings in our youth time and we have benefited. This kind of training sharpens the minds of the youth, gives information, the details. Ababana ni bato mnonga omwako okureba tulyantu numurwano politics so kweninga numufane mukufana byo. Some of these or most of them tebakumanya Uganda nichi rigirenkahi narizankahi kandi ryaza kukayo na haba hakozirwe ki. Training is not easy, but here you have maneuvered throughout. I thank you for persevering and behaving very well. This program, I'm sure, will go a long way in shaping and strengthening the future of the youth. Abeja bejesibwe omushomo gwo kundi hanga lyabo no basimire government. Gain some skills through karate as being trained and also trains young soldiers. Government katandike hururiye kwedesa abanyarwanda emyoga yo kundi hanga lyabo omwaka gwa 2029 legendera cyo kugeraho abantu abino bujinanizwa. Gashoka Abraham Muganza.
Gutibiri orwanyamukana chibare na byanamera n'urwangugo butuntu zirujireho zatongozwa korwa bwanyuma ya sente ezabire zibarirwe kuzikora okubuzamisho engutezi zikaba zigeze gukorwa umwaka gw'2022 2023 konka sente zahirwe ba engineer zikabuzamisho mu kwezi kwa gatanu mu 2023 ba engineer benguta ba district ya Rwampara bakemerezwa abokoresa ku bisente ziri kurenga miliyoni 2.6 ezabire zirizo korenguta 3 ezirumu rwa kinono Katereza Nyakabare urwanyamukana kibare byanamera hamwe n'urwangugo kuzabituntu kandi okwihobo engute zitaho mu mberambi nyomuyobaziyo abembezi ba district ya Rwampara barugireho batongozo korenguta 2 kandi babandize no kutongozo urwanyamukana kibare byanamera urwino buringo ba kilometer 28 urukuza kumaraho miliyoni 5 twereka kilometer 5 bizako zishirwe mara kilometers 23 izo tuzakuzishara tuzurundane kandi tusindagire tweto compacting kwata sente ukazeza umuntu miliyoni 9 ngo ajya kora uruguto zikawaho ati ne kiyakoze twabakwata twabatom police investigation zitwo kucherero ukanyo kani mfichiruji kani ndone kirungi wa district ya Rwampara wire bataringaya ashoborira habwe nshinga district bakirirwo kongera center rugutoru hano mu guteka umwanya nari project bandi bagicondoza mushemirire kurindaho kubanza bamara investigations eco nicyo cyatumire twakererwa bongati kugira ngo abebembezi banyu bakabangire gukora uruguto muri rwa Patrice Nyakibare baine mwani tatina ngudo ni watugorora isi ni watudondora but tatina ngudo erije no twara chuma okarachi otunga sente nunji so abaina obaina kaitusi eriyo muhanda osale buchirikale niyo purpose yenchi kongezi okutongoza chi project abatura bakibare batugambira ko batwira mu kubonabona bwanyuma y'inguto yabo kusisikare kabanke cyandagazi tutushure bitoce kandi twine mwani bantu batusera manonga ba boda boda na taxi zindi kurugoma bayro batusera muno urugamba kuzanyamukana shinjikana no muntu mutene choine saba kutukura ruguto se muno government ya Rwampara tubona bwine abo kwa umuntu kabanoza kutemba nkaboda ikushabo mutwaro kugakibare kuzanyamukana hati nkaba kazibenda amwe babena bafa batakacena na mwirwarro abana nkabo mukaza shibana rumwe n'umwana umwafa mwe tubona bwine nkitwa bakazi twenda artist bashuke maramu barukatereze bashuke maramu nitwe tubenka bande nguto rubonere ubwo bebembira umyishingiro wa Rwampara East Julius Tusime Karohanga aba bagarukire batongozo kora uruguto rwangugo kuzabituntu rwino buringo bwa kilometer 5 rukuza kumaraho miliyoni 2 ahubwo murundo rwo kubanza kandi nuzakorwa ministry y'ebyenguto etiriho miliyoni 200 ubwe bakwatanise na district ya Rwampara etiriho miliyoni 5 inengu amasiko mingi mweze gudo twatuzikozire za tukoresha twento yetaga kugira ngo ibyemushuburo ibyo buhinji ibyo burisa byabasa kutambura kurunja umunonga nuko tukatungire a complete road unit ibyo mabye nebitwetenga konke bitwatungire tukatunga ibyamani kubasa gukora openings bakakora imihanda numureba Rwampara district imihanda yitwakoze ni mingi munonga abo TV West ndaidan bataringaya Aidan Bataringaya abibyo gwegese home district yambara bashoze birujiro mbigezo bya mok ebyo mwaka 2025 omukoro gugwa korwa hambuga nkuru za district yambara aharika mkuzi omukoro gushoze birujiro mubuzo bya moka ahabwa district yambara ahabwa umwaka 2025 gwakorwa hambuga nkuru za district yambara aharika mkuzi. The second is Rwanyamahembe with 146 in first grade, 300 division 2, 84 division 3, 121 4, 49 ungraded.
ahabeje 35 abashitamire buzu byamoka aho district yambara abeje 28 bakizira mu idari yo kubanza rukagi 13 bizira mu idari ya kabiri bina 39 bizira mu idari ya gatatu rero rukaga mwenda bizira mu idari ya kana rero 298 bijabatine grade yona kandi na 8 tubarabuzi. Of course nko kumoka etura nebiri yo kugeza kureba ngo abejaba betebekanise kiri kumara so far nitushemererwa abo kuba performance already neyoreka mutwaza kwika MPLE exams ibintu nibiza kuba biri birungi performance neza kwiyongerera kimwe twareba harabatungire you imagine umwana akashoma imyaka mushanju yona atikiye ikaha ahashamushanju yatahana busha n'ikintu cyo busasi pawe kureba ngo umuzira akatamusente umushomesa tukumanya akari mu kibina umwana akashuma ahabwenshi nayihayo you aha mukorogo government yashobora kufayo kutungura bibwegese ngo kweri kufayo kureguza sente za PDM. Yes, PDM is good. We also want the future. We have to look for the future. Amashomero entebekanisa yago egira timetable. Mweno ntubantu wenda ngo nana kukuba uri muzire uyu no mwana umukayawe urebe ngo wamuhereza ki timetable. Uyu no mwana ukuzo kubuzwe cyamushanga. Yiwo mutebekanisa izote. Tuwamhabwire yasibuke mbuzi yarisa kiyarga yaza kuhinga inshura ngiye gwire hatubo bagenzi be kuriya bariyo basho bariyo batahuburyo. Omuganda muri Banda municipality abeje bakozere kubebuzo byamoka kandi abashomeza hanshongeji nibagishira bazire abeje 2026 ukurwo mashomero nkaga na mwenda babashamire buzo byamoka kandi bishati 15 biziro mu idari yo kubanza rushanja 31 biziro mu idari ya kabiri ndero binashanje na babiri biziro mu idari ya kashatu kandi bitanika bizira mu yu nderi 17 barakozere musambari kugira ngo kucekinga areas ezirumo aho ku improvinga ezirumo kureba gap size kuba ziri nitekateka ngo obutikina keyire nandeze results zashobora zibasa kuja kutuyambaho ku improvinga hako bahataboneye mo especially nka science nka subject ya kwa twashanganira ngingenyuma niyehererukire social studies then hasigara no kumaintaininga no kuimprovinga results ezo. Yes, yakasonda twichirizane. You have checked yourself now. Uzioreka ngwatingachi u na x wabo inaba x report them before time so that we are aware in school x there is this gap. aha kugwa kwa beji bakuru bamashemero yakwegecerira abazire abatari kwatera habeje mu kushoma kwabo kwabandi abazire nabatekateka ngo abana n'aba Museveni nosanga umwana ari mu ishomero tayine uniform tayine bitabu tayine kacumu tuzagaruka mu byaro tureba bwenshi abana batakozere kurungi kandi abana abinji abatakozereje bine challenge zo mu makagawo especially nk'abazire batakosa supporting abana kubahereze bikwato bikumara no kubahereze byo kurya bitunka abashomeraga byo mu cyaro Karwovizi primary school no mwanya gona amashomeraga yongereye mu cyaro ushanga abana bije batarire ubundi abashomesa bonka nabo kuteka mamani. Aha wa TV West Susan Chelsea na Timothy Mushaba muri Banda. Ekiri kurebuze mirimo y'amashanyarazi Chete Electricity Regulatory Authority bagira ngo obushuma bw'ibikoreso by'amashanyarazi kiriyo niteganise mirimo n'emikoro yabo omwihanga ryona ababire nababugana barukure byo kwerinda aho mu rembo Rwambarara. Okurujira abarukwe bemere kitongore cya Electricity Regulatory Authority okwibe bukoresa y'amashanyarazi n'ikiteganise ntebe kanisa iziniriye kusiyo bantu obuhereza nitori bamushangana y'amashanyarazi fine billion emwe nengamya 12 so it is no kugira ngo abantu binji tubakumanya ebikorwe byenana bibaho kandi effects za Government no bwera be yatiroho mutango okurwanisa abarukwibe bukoresa y'amashanyarazi omuzo gutuguhiro mutwa kushara for example tawa yemwe ne basa costinga government ga million bishatu tawa yemwe yagisharaho ango bazi bizo ni costinga million bishatu so ya undije yashara za cables line iri kugenda kuga kutara amashanyarazi kuga hantu hamukika handi
abantu amashanyarazi cyo kubanzana ngaho gatariho abantu bako bari mu marwaro bamwe babasa kufa abandi babasa kuba electrocuted nabo bafe. That transformer. Now that cost is also factored into our operational costs that should have been maybe catering for something else, maybe catering for fleet to make sure that we have faster response times. Okuvuga noku kuchurwa byo kwerinda nabandi bebembezo atari bamwe na bamwe. Uri muntu ahari abari abo mu police. Tukumanyisa nava kubajwere uniform. Konka abembega wa government. Ajirate chirion sis karakandi nechitu tutware nkechawe reka kutwara nkecha bandu bantu kandi kireberere bareta transformer kwanyu jireberere. Bwaimeye kuvugana byo kwerinda aba irahona babwino n'abanyamakuru okureba ko bakoragana okujanjaza injiri eyebitongore birukora. But if you use the EPC cooker in 15 minutes you will be ready and you enjoy. Even in Matoke today, when you use electricity to cook, you can cook never okuvugana kw'abanyamakuru kuchirwa n'aba Uganda Electricity Distribution Company Limited. I want to assure you journalists, we've gone to school. We've gone to school. Before a meter is installed, before it is installed, it is not from wherever it comes from, China, some are made from Uganda. It is tested by an independent company called UNDS. Abanyamakuru hona betabiro mishomeji basimira bitongore nkebi ahubwo kubaraberamo muhururu yabo na nebarukora. We have also learned some things we never knew. Although there is that one pressing issue that we did not understand completely, but we believe, as time goes by, we shall also, understand that. I pray that the training you have got, the engagement you have been involved in, will be ambassadors. Abwa TV West, Susan Charles. Bari Susan Charles mareka tumereho ntugaruka naganda makuru. Katochi, yeri no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeri ne chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Chibaya Youth Development Sacco aba kugoma kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, direct agriculture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu nibiri atano na mwenda. Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel gano ya Yamarembo Trading Center Chamunga. Tukora n'amasanyarazi ga fresh solar tukorire mu kumarubire bwindi akube nyuma ho tukatine masanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kunga twiza fresh solar kuyizire twateka saruni
Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotela, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni itano, yabusha. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozo tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink. Chukutasiyo munsi y'amagara marunji. Nichukuyambaho kwigura emisi, kireta amanu masyo mubashija hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura chubaro na stress. Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubura no kumanyibira kuciraho 0702 15 0 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's time for action. Let's go! Get up, now let's go. We gotta move. We gotta move. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Sounds good! Pass the popcorn. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Amanya gange nze mugerwa Yoni Bulega mbeera wantoni mukono wano mu kifo ky'ennyini w'empangulidde pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpanguddemu pikipiki eno bakama baffe ab'MTN bazze ne promotion eno yakola tune era mbadde ndi mu kulya kamere ne ŋŋamba kangezesa omukisa gwange ne mpita kiyambi wa MTN nannyambako nanteerako nusu 10 ku akaunti yange eya MTN ya layini yange nangulira akakola tune angulidde kanneeyanziza naŋŋamba aguze kashiba era bwamaze okungulira akakola tune akakashiba ne bakwata ennamba ne bagitaba mu bululu bwe ntyo MTN olw'okuba nti mbadde muwanguzi
wempangulidde mu kunyenya nempita mu kalulu wento nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kya ddala ebya MTN bya ddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Iri zuba nza kutayira ekyalo muviti butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombirabira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe okusharura ebishaka by'embere konka ebirebe abakugura omu kampani ya muviti bagitsire ebirungo byona omu kintu kokundeka mwana wanje takiriho kuteganisibwa muviti habo nerwo omu kushakira ebishaka bitari bimwe na bimwe okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere okweyagura omubiri gwona gubagye gubereshera omwana nabasa kwesiga muviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya muviti okweyesiga izuba lyona. Kurukayo mukahumro abatura b'ibyaro 8 miruke 2 ogwa Katojo na Harambo umugomboro ya masheruka nibatura omboba habwe bitengure biri kuteganisa na munonga ombwire bwenjura okutina kwabona kwijo kwa nyuma yeshu minche okuterwe bitengure byasisira amaju amatungo emisiri kandi hariho n'abantu abatunjira obukuta omukigwerereze cye. Abatura b'ibyaro 8 miruke birogwa Katojo hamwe na Harambo mugombora ya masheruka bari ombwoba ahabwita ko mucanga cyabo kutenguka ombwire bwenjura ubwa nyuma yo kuterwa bitengure nshuminje hingwire abantu bagera ngo bwa hatano barara batabyami ahabwo kutino kwirimirwa itaka ija kunyambo muri yejunjura abantu mwenkani imfano gumwana namwe ni insima rahanga wankwasize kushanga ngunyi no gumwana ende karagara kwenyini najena njikwatiro mu maguru kurigirire kinte cyabiro umwanya ogu nati kino kwerarikera ninjera numurebe nshonga y'amabaro kutkuba tugatekire tuba turyaho amabare nkago boyombekere henzu usanga amabare garuhon gakukana gagenda umwaga mwe gakera kugenda nk'ikiro mu ruhombyami uhura enseneto gote amizi gija amizi gafumukaha hatera hemishatu kahafumuka amizi garunduka gatware ibintu byone byabire barya imitumba yona yashuma emyani yona yashuma ekibanje cyanje kikakiryaha emyani yona yashuma imitumba yashuma byona byakwa haha byona byarunduka byazife twareba hansi habanza kutera nk'emishatari nkaho kushatashatuka imyanya kumarebero nkabishatu kiza mamizi areturwa mamizi hansi gatanka kubarra ecyabe cyo barko cyurunduka cyo cyaretira abantu boko nganye n'abantu kuri kwife barra nwama nkatanu gakafurka gati yabina bwakunu byatera ife byashenya namakaga abantu bamwe mbebembezi becekeci enshongeje n'abajececero kwinga kubo mu nshozi obitabyara miti hamwe n'izindi nshonga ezera abantu noreba ahabwo kufundiriza bakatandika kutura kunuyo mbisozi na no kuhahinga munonga so haretera nzura kuyabiroho nyingi kuyaguho nyingi musizone igihwiremo hataretera mizi gazo mwitaka munonga kweze nsoje za Katozo nazo zonka zinemwa mizi masangwa mizi gamwe ni mingi akaba niyo bine migera yo kukizayo niyo twine na sources za mizi na nagagagura bisa gutwina go kusavinga igombo rege na town council gona niyo tukugira ki niyo tukubwira sabwo kugira ngo yeso zonka zina mizi mingi hanze hatukagwire nzura muteka habaho na namizi kurugansi gakatemba areta kahunga twabaretere bihimba okugira ngo tubirukanjere obundi tube nabo omubusaso bubona twarete byukweshweka kuba nore omukazi yanagera ngo ebyokwesheka byona bikagendera omunju yone kuyahigukire uko abana babuzigwe eco kurya mbone twajanka tuje tubirukanjire ubwanyuma y'ikigwerereze ki ekitongole cya Pro Uganda bakwatanise n'aba Conrad Hilton Foundation hamwe n'aba Western Uganda Humanitarian Platform bahira abantu abo buhwezwe byo kurya na za barangiti nge bugoreza tukubasa kubibinga nebitekwa byaba konka tugezaho kurebuka ngo twagezaho kucendeza akabi akubikureta bwanyuma yabyaheza kubaho muri yeco tugezaho kureba ngo twayegeza abantu kubyare imiti abakutura mu nsozi kwinga bakugezaho kugenda ribetoro n'insozi kujangwa amizi gaguma gija gahwera hasigaraho gwereshiro kuraka kimanyisa ngo amizi gari kugira ki any time eco kiragira ki kirabandamo ngwero shatu no boyine na keja kasente
echo chakwanamira nozaka linankai aliwo Perez lyakura uryo muhango byebwereza by'ekikankeeki nagira ngu hine kubaho kwegyesa abantu okubine kutura emyanya ejombo sinje kandi barikurinda n'obuhango bw'ensi akwantu bagira ngu omuti gwa karutusi gwabire gukomya ahansi mbwenu katubyare nk'omugano ubase kugira ngu wayambita kawe ryaguma rikwasire ryabura kutwara omutunga nko omuntu akugira omugano tukurugamu sente mbwenu twenda kugezaho kwegyesa abantu ninyeta abanyadini nyeta gavumenti local government central government nabo nabukikwataho na civil society organizations kwatanisa zamwe tukegesa abantu aba tukabegesa entura nungi eyo kutura n'obuhangwa bwitu abo kuba nitwe tukushisha obuhangwa abantu abahikirweho ekigwerereze eki nibarenga 200 kuruga omu maka garuka ikanshanju na munana omu rukebero rwa Kyabuharambo hamwe na Katojo omugombora ya Masheruka omu district ya Shema aha bwa TV West nde era akiza webare eli achiza elizoba kachiko ka NRM tribunal kagumzamu okushitama okuremanje za hababirwe bwanyuma y'oburiro gwatirwe 2017 byo kwa mshanju 2025 emanja 31 nizo zahebwa entramu kugita ryezo ezibire zacirwe abanyisingiro West abantire mu bwesije bakanterera karuru akebiri 17 nkakasinga kane nakasinga tine cha kanisa konka ngaruka nsima mukama akura karuku narize kasinga mutayi wanje ona asingire wambere wa kabiri Anthony Mwesije yantwara umukoti ya NRM etweta turabino kandi rizoba turabino ya sharamu yagira ngo bakandondaje kandi nye bakwasane bendera ninye shemekwa ninye bembera abantu bisingiro West nyongera mbasima mwena nabarigiro mu karuru kutandikira ahansairo C1 kugumizamu ka district mwena bakwasire bendera nyongera kubashaba ngo twatanise turonda karuru ka president Museveni hamwe nakanje nobwanyu bwona twena tkorenka timu emwe ya NRM akakiko karukucomu umumanja izarigiro mu byo kuronda kacwamu kagira ngo namazuma watabarize ibyateremo mu kutabaza no kuhaba bakwe bikaba bitari mu mazuma nakakikona tayine bujuruzi buyatireho oburu kuretera kugira ngo entramu y'abantu banyabushoze baciremo batera karuru ikabigwira nahabwe icyo babinga okutabaza kwe okuhoza kwe bakubinga bagaruka bahamye gundi umurundi ngunyowe ninye omuntu w'abantu banyabushozi baronzere ubayemerera bakanterera karuru so victory yanjye yaba upheld sima omugandi amakuru ministry y'ekikula ky'abantu ekwatanisize na Uganda Hotel Owners Association n'ebitongole empabwezi bari omuhururu ey'okutendeka empungi n'abanya-Uganda okubine kwebisaho na munonga bwanyuma y'obwezi obutwire n'obubahebwa okucendera Entebe kanisa ahizahika hati empungi nibatwarwa mu Uganda Hotel and Tourism Training Institute bahebwa bukugu okumara omwaka gumwe kandi obuceka nshanju na butano aharigana batungire obukugu obu kandi abamwe batungire n'emirimo. It is very hard. I know most of you are thinking immediately when we are done with this 1 year we will be employed. You might be lucky and be employed, you might be unlucky and not employed. But the most important thing is, when you go there, try to learn all the skills which you learned. Uganda, ekizibu ekituine hati n'abaana bato abatine emirumu. So ito nkabo mu hotel abagana Hotel Owners Association tukasharamu kujoininga hands with government good enough to atunga support from ILO development partners which abatereza support financial support yo kujoininga young people which akutanka kutukora mu hotels. Entebe kaniseji ejenderire kwere empungi hamwe n'abanya-Uganda abahikize emyaka 18 no kugaruka higuru. Intwara both refugees and people from the surrounding communities, so twina abantu from Baraka, Bushenyi, Abizireni, twina naba refugees
they are supposed to be 18 years and above into abantu are legally required to work because age program is following the Employment Act and the Labor Act laws of Uganda. Then intakubatwala for 1 year qualifying umuntu ashimikuba aine minimum ya senior 4 certificate. This is a mode of training whereby the training is done at the place of work. If you are here, gentlemen here, what would you like to be at the end of this training? You want to be a good chef, huh? So this gentleman wants to be a good chef, but he has never gone for any formal training of becoming what? A chef. Tuganireho na bamwe umubahereze kuganyirwa omuntebekaniseji kandi nibagirangwe bahwerire munonga na munonga ahakongera hantasya yabo. What means that you learn, so we have a lot of things that you are going to face. So that's why I encourage you, don't be indisciplined. As they told you that the first thing you have to know what first of all you are determined to do. Amakuraga gashakwa Anita Atukunda ahabwa TV West. Ntugaruka n'amakuru agebyemza. Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucyago kusingura bihembo nyamwingi ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu biri rwa Gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara ekiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano nikwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Amakuru agebyemzano minisitiri w'ebyemzano Peter Ogwanga tangarira umurimo gwo kombeka ekicayi cy'omupiira kya Hoima ekiri kwija kwejunisibwa omumpaka za Africa eza AFCON 2027. Friends, this project is entirely main stadium and the training pitches for AFCON 2027. I also want to confirm this main arena is to continue to help us. Because the main purpose here, we are looking at having match sport. Because we didn't want to have a facility which becomes a white elephant by only having one discipline. But now, here, we can have all indoor games played here. Then we can have the athletics, which is basically, I want to say, one of our best performing sports in the country, also use this facility. So I want to confirm that they meet all international standards in terms of competition. And that's why we are saying, time is now for us as a Ministry of Education and Sports to begin looking at other international competition. Yes. Webare okureba makuru Agacencwire wanagakusiyona Mbabazi Charity na Sunday Brand aganya tujaga kwisi aho nyenchakare shamshanju zihangwe omukihangwe na shayibiri somwe bazyo omugacencwire na Mbabazi Charity na Sunday Brand murare kurunje. Orwa mkaga nyenda kumaha matiso atakachira tokaruka kandi kuna aburanju ninda kutiha mkutabi kisa kitiwechi obure obuyatu mobure taga kureba ombrire abantu
charaba batumwe ninyendo mute omugambira izaha twitirizana omuntu ongeje yenyine Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucyago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu biri rwa gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara ki wahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyonjera mbweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe Eshaha zabisha tuzekiro na Yeyo beidondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Bereba nekushiwaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka ntaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kensheko program okumbireba nkalesire embogo kumbucha. Oh my god, bam akabampereza akokwegeza konka nyenda mbagambire program okwete ekindi akakore abakati kindi akanywe nikaza koma nabwecho ukareba nawe basa kwa mjangu tugambe betakunywa noka hurota siringi 10 nabwecho tukoreho arsas nabwecho mkananke pressure lower sukari nomo mchehabure iwe genda ukagure every shop in Uganda. Yes. Batendo bakery bakakora remedies. Tina invents mega tents decoration bakwereza manye kigambo invent ntimanyisa bakwereza kamera bakwereza disco mbakwereza na MC nati kandi kamajyango speed ya horo akoretera package yuguma muduka wo nokora oguma Kampala ajatina ni kushaba mwize ebiro nebi omweza ka package ke rugo mu Rwanda invents kikomanje kintu kimwe cyo muchkwate Fresh Uganda n'amashanyarazi gizoba tugarga ruhanga katwereza izoba 24/7 tumukore kuba turye kiraha izoba riyo ndo bari agenda handi konkeru ndubandi yaka nabwecho no manyo ko kureba wano rebo okwezi ko tukwaka izoba ndiyo kutera hakwezi ndeni tukatunga kala itako tubanche tagambe nyine choka hari kintu cyo kweta agriculture
then culture. Abantu kokura manya no hinga obura kujechuya mukabare ko kusanga kabare nkachisoro. Abantu binji abagigayire abashomise abana abakozeki byona bakabiho mu itaka. Konka bakora agriculture. Now culture nchimanyisa ki ngo kaza kuzarwa or Bridget wanyu no mutsubuza ki. Very good. Thank you so much. Nanachi ebichori. Now oguma producer Bridget najango owabo noburo nebichori. Hati owitu whatever owitu norutoche. Ortoche ngo meyi nebindi byasigale byente konka ortoche. Now nchimanyisa ngo Bridget naza guma nahinga oburo nebichori because culture nibya mushomise nawe yatabihingire nahurira kubi no bitera umusente akana culture so Bridget nakora agriculture no cyakwingira bichori atatira mfatarize ekemwe oriya nayamu tani uwe nayamu akwota tani akabona akora agriculture takora agro business. So abantu abakugoba ombyo kuhinga nyawo nkakura naragaho nakura natini of course ninchukura tinkareba garore yamasha epakingiraho ngo muzeyi naye hamasha nagato mu rutoki no konka kateme bitoki. Now ati nyowe nanye ninyenda bitoke bukatushomesa urutoki tinkaruga oshanga katoje kinempaga rebire konka ndiyo ninkora agriculture. Why? Abo kuba otatana mawo bakamba ingortoche kugira entitano kaziteko mucujuka kwereza ratama 20 daire niwo kari sente nkaga kama ente makomyabiri okatakama okiyamorita 10 nchimanyisa esente zo kugenda omuntezo nkaga na nogo wentitano tebyine kakwate. This one is doing agro business, you are agriculture no kwenko bereba iwe no berebo. Okumbireba yaba ni kukibugo Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muyizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwate amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro koko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkacikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda love you, sweetheart. Shovanjiriwe, I love you.
otaferwa twagaruka